Imaynaya kaygichis munasqa kuyamasi, walejyachu, cosa pacha. Dios yanapayninwan ajinapuni kusikuspa noqanchis kawsasun. Yakininchis kastinpis paypi kallpata tarispa kasun. Chayta niwanchis Diospaq qillqasqanpi. Kunandia qallaриy munani, uqtapuywan maychus kasan kay. Diosninchik chejnikusunchikchu? Diosninchik munakuwanchikchu? Chayta kutichiwasun qillqasqanpi, chaypaqta hinbitayki kicharinata, kay libro de Romanos, capítulo 9, versículo 13, nisan kay hinata. Diosmanta qillqasqanpi nin, Jacobtaqa munakorqani, Esautataq chejnerqani nispa. Qanta pukuwaq imaraygu Diosninchik tata chejnikorqa Esauta? ¿Acaso pay mana Diosninchik tata tukuypis wawasninchik kanchik? ¿Acaso pay atinchu chejnita wawasninta nispa? Kayta apóstol Pablo sumaqta entiendechiwasun kunandia. Jacob Esauqa iskay karqanku wawasnin. Puraqtapis Diosninchik waqllakaporqa, puraqtapis Diosninchik munakorqa, puraqtapis Diosninchik kikinta tratarqa, kikinta payqa tareasta qorqa Diosninchik. Pero uhnin kasuta ruarqa, uhnintaq libre albedrío nisqawan chillarqa mana uyariyta, mana ruwayta imatachus kikinta Dios encargarqa. Kay pachapipis munasqa kuyamasi, noqanchis kikinta kay libre albedriowan kawsasanchik, imatagan chillayki kunandia, imatagan chillayki sigiytachu Diosninchikta pay munanasuykipaq o tal vez ayqiytachu latunmanta, sapa yuyaychana kay tapuyta, chaymanta hina kunandia kutichina Señor ninchikman. Aska yachay tiyan Diospaq qillqasqanpi, payqa mana hamunchu kay pachaman condenawananchispaq, manchayri salvacionta haywanawanchispaq. Chay yachaywan kunandia kanachik munasqa kuyamasi, mark'ayta pachimuyki, aya watejmanta tinkunakuspa kasun.